Mana nyagasani, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abandi bari muri kwandisiyo bongeye kumva inyundo, ishoka n'ibindi bikoresho bya Special Force bya M23 ku mirongo y'imbere ku rugamba mu cyerekezo cyose kibaganisha gatoyi. Mwabyumvisha amataka ari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amavi twamaze kuyashinga muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, aho ibintu byatangiye gucayuka ku buryo bugaragara cyane. Mureke mbinjize muri operasiyo ziremereye cyane eshatu karahabutaka zongeye gusobanura ku cyanya cya M23 intare zasarambwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nimba umuhigo utaraboneka ntabwo akazi gahagarara. Ayo ni amagambo akomeye cyane y'umwe mu bakoloneli bakomeye ba AFC M23 na Fande Jimmy, umukomando karahabutaka. Ati basore, ibyo twatumwe na Fande mukuru murabizi nibyo tugomba kubaha gutyo, nta mbabazi, nta matengwa, cyokora umucancuro, umunyangura. Abo bantu nubona uburyo ubafatamo mbere yuko ubanyuzamo igisasu, ubazane nibwo buryo bwiza bwo kugira ngo twongere dukore amavuta muri moteri y'intambara. Ayo ni amagambo akomeye cyane ya Fande Jimmy yongeye kubwira abakomandazi ati ese burya icyo mutazi ni kimwe, twakoze akazi karenze agakenewe, ariko uwo muvuduko nshaka ko twongera kuwukuba inshuro 5 kubera ko Haduyi yarwaye inzoka kandi tugomba kuzimumaramo. Haduyi afite amatwi ariko ntabwo yumva, bivuze ko hari ibyo agomba kuvanwa mu matwi. Haduyi afite ikibazo cyo kuba adaheruka kwirukanka, agomba guta ibinure. Haduyi yabaye mwinshi birangije hinjiramo n'udakenewe. Umunyekongo mugenzi wacu hari impamvu arwanirira nawe uruhande arimo, ariko se umunyamahanga uri gufatikanya n'ikibi tudashaka nk'abanyekongo akwiye iki? Icyo kintu akwiye nicyo tugomba gushira imbere. Ayo ni amagambo akomeye cyane yakomeje rwose kuvugwa na Afande Jimmy, umukomando karahabutaka muri M23, Koloneli Jimmy, umwe mu b'ingenzi ba M23. Yongera kubaza ikindi kintu abakomando bataliyani ba M23 mu gisirikare cya ARC ati ibyo twakoze mu masa atageze muri 16 aseze, ntabwo dushaka ko noneho tubitwara mu masaha menshi, tugomba kubikora mu masaha make ashoboka kubera ko umwanzi ari mu buribwe kandi ntabwo twatuma ibirenge bye byongera kugira ubushobozi bwo gukandagira kubera ko biri gushya. Tugomba kongera kubihata akandi kazi. Bagomba gupima ibirometero bagenze basatira Rubaya mu buryo bugufi cyane. Turakoresha ibipimo by'Abongereza bisa nkaho ari byo byubashwe kuri bo kubera ko intwaro barimo barakoresha, ikiguzi cy'intwaro kiraza kubarirwa mu birometero rwose bagomba gukoreshwa mu gihe gito. Aya ni amagambo akomeye cyane, amagambo navuga ko ari ayo mu rwego rwo hejuru amaze gusohoka mu kanwa ka Koloneli Afande Jimmy. Iyi ni paje iremereye cyane, paje ku mutekano, politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga, ariko ndacyari noneho indani muri Masisi. Reka nkubwire ko ikirere cya Masisi kiryoshye cyane, ariko kandi kikaba ikirere gishaririye ku musirikare wa FARDC, ndavuga igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abambari bacyo bari muri iyo kwandisiyo. Reka nkubwire gato, imwe muri operasiyo ikomeye cyane yabereye muri Nkokwe mu Kabande. Ni operasiyo ikomeye cyane AFC M23 yirukankanye bikomeye kwandisiyo, ariko AFC M23 ikimara kugeraho ingenzi ibona ko akabande kankokwe kamaze gutega umwanzi mu iriba ry'ingenzi, M23 yahimbye amayeri adasanzwe yo kwinaniza no kwigaragaza nk'abasirikare bananiwe ko bagiye gusubira inyuma. Icyo gihe byahise bituma icyo M23 yari maze guhimba itagikunda mu maso ya Haduyi. Kwandisiyo yashatse gusubiza inyuma M23 yari maze kugaragaza ko inaniwe, ariko M23 yari maze noneho gutereka kwandisiyo, ndavuga Haduyi wayo, mu buryo bwiza bwo kumva intekerezo M23 yari maze gushira imbere. Ako kanya M23 yinanije, abasirikare ba kwandisiyo baza bayisatira, itayicamo amatsinda mato mato, iratatanya. Uko gutatana kwayo kwari kwapanzwe mu buryo bwiza, kwari kugira ngo babashe kuberekeza imbere yabo
maze bakore igisa nk'ubuhumyi, maze amatsinda ya M23 yinjira mu kabande ka Nkokwe. Icyabaye nta kindi, amatsinda mato mato y'abakomando ba Special Force ya AFC M23 muri ako kabande bakoze ibyitwa gukirigita imbavu za haduye, umwe kuri umwe, babiri kuri umwe, batatu kuri umwe. Inyundo, ishoka, byakoze akazi gakomeye cyane. Uwateje ibibazo bikomeye byo gukomeza gusa nkaho ashobora gusaba umusada kugira icyo bakora, ariko radio militaire nta kindi yarebewe mu kilometero kimwe nka metero 700-500 mu metero 1200. Sniper za AFC M23 nazo zari zamaze kwinjira ingenzi zitangira kubarobanura. Hari aha ni muri Nkokwe mu kabande ibyabereye mu nishano rikomeye cyane. Turi muri teritwari ya Masisi ku mirongo y'imbere y'urugamba, birasa nkaho paje zo zimaze kugaragaza ibintu bidasanzwe. Ku yandi masaha akomeye, saa 10 z'urukerera muri iyi misozi ya Gatovu, Mumba, mu cyerekezo nyine cy'ingenzi imbere muri Gasenyi, M23 naho yahateretse imbunda ikomeye cyane. Yari iri gukora ikintu gikomeye cyane kuri Gatoyi, Ruhahirwa ndetse na Bibatama. Umwe muri banda kava wanjye uri imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba yambwiye ati, umva indirimbo za mbere zatangiye gucurangwa n'inyoni z'Imana saa 10 z'urukerera. Ubu mu misozi ya Gatovu, Mumba, Gasenyi turimo turacurangira Gatoyi, Muhahirwa na Bibatama. Akimara kumbwira ibi namubwiye ati, ndashaka kumenya ese ni Gatoyi umbwira nzi muri kurasa, ni Muhahirwa nzi murimo murarasa, ni muri Bagatama nzi muri kurasa? Nawe ati, uwe uretse ubajije haduyi aderese yahaherereye nagashobora kwibuka kari Gatoyi yari yamaze kugira bazariyeri yo kuzenjeza ibitero bikomeye cyane mu buryo bwo gutwika Masisi akayirimbura. Gatoyi turimo turayirashishamo imbunda iremereye cyane, kubera ko haduyi ni mwinshi kandi akeneye inkoni, nago akeneye imyafu zo kugira ngo atowe ku kibuno gusa, ahubwo ni uguhaguruka aho yicaye. Ayo ni amagambo akomeye cyane yandakava wanjye uri muri zone itukura y'imirwano ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ibi nyimara kubyumva gato, Koloneli Nsabimana reka mvuge ngo yubahwe, yakoze agatendo kadasanzwe muri urugamba rw'ijoro mu bice byegereye Gasake byari byinjiyemo abasirikare bakwandisiyo ya komvaye ya FARDC. Yasabye abafata nkaho abarete cyangwa bamwe mu bakomeye muri M23 mu bice agenzura, abatuma ifumbire yo guteza imyumbato. Iyo terime ikoresha ku basirikare ba M23 ngo na amatengwa dukeneye na withdraw y'umwanzi dushaka, ubwo ni mahiti zo gufumbira ubutaka bwacu. Kandi birasa nkaho ari ibyago bikomeye cyane yateje rwose, kuko muri FARDC umurongo ni wose wazarendo zahamutse bitigeze bibaho muri iyi ntambara. N'abandi bari muri iyo kwandesiyo bari baje mu bitero bya gitumo mu ijoro, bahuye no gushiririzwa no gukorura mu muriro utarukenewe ku mubiri w'ubuzima bw'umuntu. Ayo n'amagambo akomeye cyane nakuye ku mwanda kava wanjye uri imbere muri 23. Yamaze kumbwira ati, iyo avuze ngo akeneye ifumbire yo guteza imyumbati yacu n'ubwatsi bw'amatungo yacu bukomeze gutoha neza, abavuze ko n'abantu n'abasirikare bazima abakeneye mahiti zo gufumbira ubutaka. Bivuze ko ni ugukubita umwanzi wese agahumeka uwa nyuma kuri icyo gitero cyagenwe. Intambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangiye kwinjiramo amayeri adasanzwe, imbaraga za gisirikare zo ku rwego rwo hejuru, ariko birasa nkaho ibaru kutumva neza bakayoba bakataka M23 ya General Sultan Makenga. Ni ukwimkomanga mu gatuza kuracyakomeje, kandi birasa nkaho ibihano FARDC ikomeje kubona bisobanuye ikintu gikomeye kandi cyo mu rwego rwo hejuru. Umwe mu bakurikiranira hafi ati, buri kimwe cyose kigomba gufata inzira nyayo, kandi buri munyamahanga agomba kuzabaho ubuzima bwe yicuza impamvu ari ku butaka bw'iki gihugu. Ubwo birasa nkaho bavuga bamwe mu bacancuro bari kurwanira mu butaka bwa Kongo, kandi birasa nkaho ari paje ikomeye kandi paje iremereye imaze kugera hanze. Birashoboka ko buri kimwe cyose turaza kugikomeza kugikurikiranira hafi, ariko kandi reka mbabwire ko ngomba no kuza mbabwira inkuru zijyanye n'ububanye n'amahanga, kubera ko muri iyi ntambara ugomba kumenya amakuru y'amahanga kugira ngo usobanukirwe n'igishobora gukinwa. Politike y'akarere yongeye kwinjiramo diplomasi nshya.
Ambasaderi Dr Aduniya Ayebare yagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Uganda. Impamvu ni iyihe uyu mugabo uzi diplomasi y'akarere yongeye kugarukamo? Uyu yari asanzwe ari ambasaderi wa Uganda mu muryango w'abibumbye mu mwaka wa 2017. Yagize minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Uganda, ubu asimbuye General Jeje Opoma. Perezida Museveni wa Uganda yagize abagize guverinoma nshya tariki 23 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ni guverinoma igizwe n'abaminisitiri 30 n'abanyamabanga ba leta 50. Vice Perezida yakomeje kuba niyo kubwabo Emma. Minisitiri w'intebe akomeza kuba Rubina. Dr Ayebare ni umwe mu bazobere b'abanyamahanga byagera ku mubano w'u Rwanda na Uganda, bikaba umwihariko kuko yabaye ambasaderi wa Uganda mu Rwanda. Ari unumwa yihariye Perezida Yoweri Kaguta Museveni i Kigali mu gihe hari umwuka mubi ukomeje gutuma ibihugu byombi bikubitana inkokora, ndetse by'umwihariko afite inkomoko mu bihugu byombi kuko se ari umunya-Uganda, nyina akaba umunyarwandakazi. Mu minsi isize aherutse kugaruka ku mubano w'u Rwanda na Uganda. Dr Ayebare yahuriyemo na Sani Ntawuyobya. Dr Aduniya Ayebare yavuze ko ibibazo byagiye biba hagati y'u Rwanda na Uganda byagiye biterwa n'uko hari abayobozi bakomeye muri Uganda batumvishe ku Rwanda ari igihugu cyigenga. Yavuze ko abumvaga ko abaruyoboye ari abantu bakuriye muri Uganda, ku buryo hari na bamwe barufataga nk'intare y'iki gihugu cya Uganda. Ibi ngo byarakomeje kugenda mu mwaka wa 2019 ubwo u Rwanda rwafataga icyemezo cyo gufunga umupaka uhuza u Rwanda na Uganda. Ati abantu noneho baje kubona ko noneho ko u Rwanda ari igihugu gishobora kwifatira imyanzuro uko yaba idashimishije kose ku ruhare rwa Uganda. Kandi mwibutsa gukora subscribe ndetse na comment kugira tuze dukomeza kumana 5 kuri 5 nk'ubwira asante sana.